Maka dito fanritelino pacoba. Nasaba diga gadini coba. Sugi pacoba to. Kasiasi pacoba toy. Magaretai pacoba toy. Majajai cedek tapana pacoba toy. Jadi pacoba manang. Di gaga. Mega si waram parang. Pacoba sih. Yeah. Lebih-lebih si benena indo anak-anak pacoba sih. Mega si anak-anak kasih pacoba sih. Digagatannya pacoba ye. Pacoba manang. Ye. Jadi makada memang itu fanritelino pacoba. Jadi nasabah boleh kiri Allah Ta'ala fabu. Iyakini makada mustikin rewa ri Allah Ta'ala dena wadide. Cuma makada mito fanrite duan rupa tu matu. Cara natin rewa lori Allah Ta'ala. Angkan rewa ririona Allah Ta'ala mariwe fuang Allah Ta'ala gangkana lalongang resengi suruga papinya menopong Allah Ta'ala. Angka tau ton rewa macai magali fuang Allah Ta'ala gangkana nalolongang resengi rana kefacalan na Allah Ta'ala. Jadi rewa mana tema tu pak bu dega gadena rewa duan rupa modelek nan rewa. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ye mako koi fabu angkani risid de alam. Ye rodendre pole kiri Allah Ta'ala angkani di letu ni risid de alam. Angka siare alam isalai. Angka to siare are alam napai mangolo. Pada tohaiye tomatoma lebita almarhuma nalanjutkan ni perjalanan ke alam selanjutnya. Jadi linoy mi tu makada mati nekia hakikatna de na mati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana zil mulki wal malakut. Subhana zil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi azzallahu wa jallallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khairi khalqillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habiballah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man ihtada. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت باب wa kullun nas dakhiluha. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Hadirin wal hadirat, sining sila suraku anrenge to malabikang angkay hadir angkay na amasay fuang Allah Ta'ala.
Yang pertama-tama marilah kita tak henti-henti memuji-muji Allah Ta'ala. Ifak biasa ifak bucapa lillata. Serekom mengimaca tepui kalima alhamdulillahi rabbil alamin. Nasabak famase. Fapi dalle fapinya mengtemagang kana fuang Allah Ta'ala tepaja na faturung lori idik maneng. Terutama sedi baraka lopo. Ya naritu baraka ifatama nari lalang atita. Tajanna nurung la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nasabak farlu rifaham makkadah magiru fuang Allah Ta'ala na fancaji ria sengirana kafacalana. Nasabak melo immaite makkadah naiga atakku cacairo dua kalima naiga atakku tolak iro dua kalima gangka nigi cacai na tolak iro dua kalima nalolongan ni ria sangirana kafacalan na Allah Ta'ala na'udzubillah min zalik. Maka toforo fakbu magi Allah Ta'ala na fancajite ria sangir suruga papinya mana. Nasabak melok toy mita makkadah naiga ataku poji wiro dua kalima naiga ataku terima wiro dua kalima gangka na jancin na fuang Allah Ta'ala nigi terima wiro dua kalima nalolongan ngiria senge suruga papinya mana fuang Allah Ta'ala. Yeko engkau maifabu mat di bola yera dua barakat kalima la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah selamat kita mati linolatu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sining sila suraku anrange tomo-tomo lebih engkai hadir engkai na amasay fuang Allah Ta'ala. Ri asumak barakae engka mana kimay si adapu-dapungang makatudangang dega akata dega elota sangadina nasaba yero idi ifahangi makkada masila suramanaki makkadai Allah Ta'ala rilalang akoram malabbina innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum. Makkadai Allah Ta'ala innamal mu'minun sininna to matapai masila suramanang ngiritu. Jadi warlan nurifahang nasaba asi sumpungata masila suraki angka manaki may makatudangang wadi jaji idibu angka melo tajama kubolataro bapak ejo angka toka pamelo najama nasaba iro idi angka yasa masila suraki angka pakidoy atita iyakai aje tak maniaki siak depu-depungang riset dia onrong insyaallah mak barakai nama sifuang Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum ulan jui ada silapa dua lapa ada si peringerangang rifadat tak rupa tahu wilawi ritoma-toma lebikang sila suraku. Marilah kita bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhumah Hajjah Nia. Namagi-magi Pak Bu barakat na yero suratul Fatihah mancaji tajang rilala kubru mancaji kendaraangi mapamula rilala kubur letu akhirat insyaallah. Nasabak farul rifahang seditufa hurufuna akorange 10 decing siaga eganna yero hurufuna al-Fatihah makotor ini akan ikiringan yero baraka nalori toma-toma lebita
apalagi na ang kakiri ular ramalange ulang na palecul-lecung po ng Allah Ta'ala yurya sange apalange dilipat-lipat gandakan pahala isi dihuru po 10 decing napalepi-lepi si po ng Allah Ta'ala maka insyaallah na magi-magi baraka na Fatiha letui anrange na tarima almarhuma sehingga mancajita jangi salama rikiburu letu akhira insyaallah ala hadhihi niyah liridaillahi ta'ala wa li syafa'atin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa karamatil awliya was salihin wal ulama wal amilin wa li jami'il masyayikhina wa khususan ila ruh almarhum hajj syawlillah laha al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافي واعف عنها آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Engka sedin liwat nafas tufan ritata. Riolomai tuli nafas makkadah. Engka sedi farallu ifahang farallu lanra ijepui. Ironareko engka fakutan makkadah. Oleh tiga ki kenroki mella kenroki mon rumah kokoi. Kita ini dari mana Pak Bu? Hakikatnya boleh tiga ki si tongat-tongan naidi. Kenroki mella hakikatnya kita ini mau menuju ke mana? Kenroki mon rumah kokoi aga si tongan naja yun rumah kokoi. Inilah yang dinasihatkan ulama-ulama kita serekom mengijapui Pak Bu. Nasabak magi megangi tau Pak makokwe dena jampangiro dena naiseng makada. Politiga kak jia kinru kaji miloyai. Kinru kak munru yang makokwe agasan nai wunri. Maka dan itu fanrita tak nareko engka fakutana fakbu makor fakutanana tafakas singin itu dan natapat tak rilaleng atita napata bali wiro fakutanai makada fole kari Allah Ta'ala melokan rewa ri Allah Ta'ala engka kak makko kwerilino facobana fuang Allah Ta'ala. Jadi dena wading ia pasangiro lepak kuatiro maka dah boleh kiri Allah Ta'ala melokin rewa ri Allah Ta'ala. Ia natu Pak Bu isakna nareko angka sila surat tak keluarga tak nakana musibah tuli ibaca roi ayai inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah majapu idik manang sininna sewa-sewa apun nangan namanang Allah Ta'ala. Naya sininna apun nangan na Allah Ta'ala boleh manang ri Allah Ta'ala. Selama anun na po Allah Ta'ala Pak Bu musti boleh manang ri Allah Ta'ala. Ia ko akoram malabi ayat kursi yang kato narampe lahu ma fis samawati wa ma fil ard apun nanganna Allah Ta'ala sininna ye angke kolangi si bawa kolino jadi manasa inna lillah isadari fa makada boleh kaya ri Allah Ta'ala wa inna ilaihi rajiun yakin makada mustikin rewa lori Allah Ta'ala nasabak sininna ye boleh ri Allah Ta'ala fabu dena wadide musti toihan rewa lori Allah Ta'ala
mesti kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab dari Allah kembali kepada Allah. Engkami hamako kurisi di on ropak na taro Allah Ta'ala to makadai di lino. Makadai to fanrite lino pacoba. Nasabak digah kadini coba. Sugi pacoba to. Kasiasi pacoba toy. Magaretai pacoba toy. Majak-jai cek dek tapana pacoba toy. Jadi pacoba manang. Di gaga. Mega si waram parang. Pacoba sih. Yeah. Lebih-lebih si benena indo anak-anak pacoba sih. Mega si anak-anak kasih pacoba sih. Di gaga tanya pacoba ye. Pacoba manang. Yeah. Jadi makada memang itu panrite lino pacoba. Jadi nasabak boleh kiri Allah Ta'ala fa'bu. Iyakini makada mustikin rewari Allah Ta'ala dena wadide. Cuma makadami to panrite duan rupa tu matu cara natin rewa lori Allah Ta'ala. Engkan rewa ririona Allah Ta'ala mariwe fuang Allah Ta'ala gangkana lolongang resengi suruga papinya menopong Allah Ta'ala. Engka tau ton rewa macai magali fuang Allah Ta'ala gangkana nalolongang resengi rana kepacalan na Allah Ta'ala. Jadi rewa mana tema tu Pak Bu dega gadena rewa duan rupa modelek nan rewa. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ye mako koi Pak Bu angkani risi de alam. Iro denre pole kiri Allah Ta'ala angkani di letu ni risi de alam. Angka siare alam isalai. Angka to siare are alam napai mangolo. Pada to hayye tomatoma lebita almarhuma nalanjutkan ni perjalanan ke alam selanjutnya. Jadi linoi mitu makada mati nekia hakikatna de na mati nasaba iye sengeru nyawa dega mati na Pak Bu. Biasa to tuang kafakutana to riolo Pak Bu. Tangkaling makadai denai calla je tu ya sengeru nyawa nasaba pole ri Allah Ta'ala. Jadi ingka to pakiro iye tareka pole tingarega iye makada nareko pole kiri Allah Ta'ala di tanah Allah Ta'ala melo calla kina calla itu alena. Jadi secara logika cocok mato gangkana nafasan nito panrita pat tasawuf tak nasaba ini masuk di ranah tasawuf. Iya. Di dalam kitabnya Asy-Syaikh Yusuf Abul Mahasin Taj Al-Khalwati makadai Syekh Yusuf mema poleri Allah Ta'ala naikei roruh matak ketalui. Takke pertama namanya ruh ruhani. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani maka ada ruh Rabbani. Ia motor ruh Rabbani atau ruh ruhani. Ia nanarekomati sedia ata ina langsung rewari Allah Ta'ala. Dega gapakutana dega pacalana inilah ruh ruhani atau ruh Rabbani. Takke nomor 2 maka desa Yusuf namanya ruh nafsani. Iena angka ikatan janji si bofang Allah Ta'ala. Iena mak janji alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi iena matu icalla. Yang ketiga namanya ruh jasmani, ruh badan. Ruh badan itu ialah narekomati ni sediata salah saitoni tugasna. Iya. Jadi ada yang kembali langsung kepada Allah. Engkau lanjutkan perjalanannya. Begitulah almarhumah Yero lanjutkan perjalanannya. Namanya ruh nafsani. Jadi makadani tufan rita tak ria senge ruh ruhani. Ada istilahnya nurullah. Yakun ruh nafsani nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye ke ruh jasmani ye watakale badane
ia naro nur Adam. Jadi nurullah, nur Muhammad, nur Adam. Jadi mata ketalui. Aja amana ta yakini makada de ne challa ka matu sakarupa melo tapigo rilebo na linoe upasam me meni tallu takina. Angka me menrewa langsung li Allah Ta'ala. Angka to matu itanai mupa. Nalanjutkan perjalanan na. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum angka kikelinoe Pak Bu pertama-tama Allah Ta'ala nataruh kiri sedia alam. Namanya alamur ruh. Biasa to makada alam arwah. Biasa to makada alam nanyaweh. Ajak mo tapi kiri makada. Boleh kapang Ustaz Sekuro? Magi paru ko ni samane tomak baca tomak guru minai lolong Pak Bu. Ajak aman ka mapikir makoro. Iya. Jadi alam yang pertama adalah alamur ruh. Okoniro na pancaji Allah Ta'ala sinin na nyawa na taromanang. Nyawa na rupatawe. Nyawa na jinge. Nyawa na olok-holoe. Sinin na nyawa ang kamanang irisi di onrong riasang alamur ruh. Magi na farallu ijapuy cek de alam ruh. Alam nyawa Pak Bu. Musti isa cek de yero. Nasabari lalan na alamur ruh sebelum angkaki sebelum ruh ta angkari lebo na linoy masih di sibawa ye kasarata pura ki mak janci mana riolo na Allah Ta'ala Pak Bu. Diabadikan di dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum maka de fong Allah Ta'ala muakui muka ga maka daya fong maka daya nyawa termasuk nyawa tak mana Pak Bu. Qalu bala syahidna. Usabiki dipuas sewa. Pura ki mak janci. Jadi ijapui alamur ruh. Pura ki mak janci riolono fong Allah Ta'ala. Kemudian leteki siri alam kedua Pak Bu. Agana asana alam kedua. Namanya alam rahim. Alam arham. Ye koi fak basogi alam watana atau buah-buahna indok tak. Jadi yer watana indok tak si dito alam. Namanya alam rahim. Dalam riwayat Pak Bu makanya Nabi tak. Fatapulo ki aso narilalang watana indok tak. Nariasa ki nutofah. Jadi wek mopah. Wek fole ri ambo si campur si bau wek fori indo riasan nutofah selama 40 hari. Gana si matu 40 20 na asona Pak Bu berubah si asangnya tanena nutfah namanya alaqah. Mamula ni angka menjadi darah. Jadi setelah nutfah ada alaqah. Engkana darah. Ganna sifat apulo Pak Bu. Ganna ni siratu. 20 asona. 40 siratu 20 asona. Berubah si asa tak menjadi mudagah. Engkana matiki-tiki. Yeah. Engkana daging matiki setelah mudagah nanti menjadi lahmah. Yeah. Yang diriwayat ini yang 120 yang dijelaskan. Nasabak nareko ganna ni 120 asona sedia rupa tauri lang bubuana indok na Pak Bu. Nalan ni fuang Allah Ta'ala nangi iro nyawana okoy alamuru. Nafasewa ni nafatama ni. Iro angke kasar anak jaji. Nafasewa ni si bawa nangi ruh Kemudian setelah disatukan nafakoli si Allah Ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yenangka beberapa perbedaan pendapat na tufan rite Pak Bu. Maka de tufan rite sisa yena tunapi nariko engka anana de nadapi balega nalisuri fammasena Allah Ta'ala berarti de nakadoi janci rila lawatan na indona. Ye kode na dapi balega.
Ne kenarek ko nadapi te balega. Apalagi bangsa tay di mana matotoa ni macoa-coa ni namo meloki masaka toy makadapura ki kadoyero janci. Semua yang diberikan nyawa diizinkan masuk boleh. Watan na indokna semua telah berjanji di hadapan Allah Ta'ala. Yang lupa itu miha. Iya. Setelah tomak janji Pak Bu, engkana tu natetapkan fuang Allah Ta'ala terkait jodoh kita, rezeki kita, ajal kita, semua ditentukan oleh Allah Ta'ala sebelum masuk ki boleh watan na indok ta. Natentukan ni fuang Allah Ta'ala makada siaga ganna kaca kopi tinupa na pali suri pamasin na fuang Allah Ta'ala. Siap bata pelo iso na penrewa lori Allah Ta'ala. Siaga egan na ada masuk boleh capak lillah tak bu na penrewa ri Allah Ta'ala. Akka siaga jong kaya aja na penrewa ri Allah Ta'ala. Semua telah ditentukan. Engkau mubi rilalawatan na indok tak sudah ditentukan takdir kita. Totok tak. Ye mak bicara kekai. Aja tahera pabu nariko angka kasih tau madan ni magin atau katoka. Maka di tofan rite na pak gena ni jongkana na sabat depa na gena. Tabi engkau tu kasih biasa nariko angka na tong madang silada kipinu pandeja nulet tamai gena memang ni ha. Namo silada ki sorong ide to na tama. Sebab purna tetuang Allah Ta'ala maka dah kasih kok kumandri aku. Semua telah ditentukan ketika berada di alam rahim. Kemudian letek ki ri alam ketiga ketika berumur 9 bulan. Lebih 10 hari ada yang kurang. Mesuk ni. Engkani makoko ri alam ketiga. Kita tinggalkan alam ruh, alam rahim. Sekarang kita berada di alam ketiga namanya alamud dunya. Lino paco mana satu fanritata. Maka dari fuang Allah Ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Nafassu manaki Allah Ta'ala pola riwatana indota. La ta'lamuna syai'an. Waktu tak masuk diga gaji iseng. Wa ja'ala lakumus sam'a. Iruma mulan-mulan naweriki Allah Ta'ala as-sam'a. Poreng kalinga. Ia tu napi nareko angka anak-anak bunga mesuk. Purani nafacingi bidange. Kita azankan di telinga kanan, iqomah telinga kiri. Iena tubuh pa aja taheran nareko makokoe anak-anak tak liwat rajinna isuro loma sempajang. Angka ga anak-anak makokoe liwat rajinna atau makomana ro. Tengerang makada tabangi muiga watuna ro. Bunga jaji atau makan jamu ga batin atau bangi wiri ambok na dito nga na salah-salah. Ye ko ang kanana balegen na nori marajim mo palo masampajang ye ko ditabangi piangang. Toli makade ubangi ko piang mena. Nulai salah bati ku biasa ro bangi magi dimitama na mainga. Karena yang paling pertama dimasukkan adalah hal-hal yang thayyibah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah manang iro kok bangi tawe. Iro bunga ipatama. Aja na ada makalaleng elong-elong makalet tapay pakaling-kalengang anak-anak bunga jaji. Malim-malito itu kumolopoy. Nasaba iro bunga natatanang oko pikiran na Pak Bu. Ko maguru ki psikologi tay salat da iro. Makanya diazankan telinga kanan, iqamah telinga kiri, dan dibacakan surah-surah dan doa-doa na bagi-bagi mencaji anak soleh dan soleha. Foreng kalinga jolo narik kifuang Allah Ta'ala. Napaki masuk kami meniru foreng kalinga. Tapi depi ka fakita. Makanya setelah as-sama maka si Allah Ta'ala wal abasara. Nanti beberapa hari, beberapa minggu mamula ni makita.
Biasa ni yak buar igatu-gatungan warna-warna. Iye. Nasaba mamula ni makita. Setelah melihat wal afida, ye kumalupun ni matu, makan rini akalan na atinna. La'allakum tashkurun, capak naya makade fong Allah Ta'ala sirkum mengi sadar ko musukur kimana ngiro pak bereku. Jadi yung kasih tanah pak bu makade magi rupong Allah Ta'ala na pasuki rilebo na linoy agar akat tanah. Iye. Apa irna makada boleh kiri Allah Ta'ala na panjaci na taro kiri alam ruh na palite kiri alam rahim sekarang ada di alam dunia magi si rupong Allah Ta'ala na pasuki si kue. Kenapa Allah mengeluarkan kita di perut ibu kita mita tajang tuo rilebo na linoy. Iro na paling utama moro se dinasa to panrite melo ipong Allah Ta'ala pa bumakada ifadu pa mo pagarojan cipta mapamula alam ruh alastu bi rabbikum rilalan nawatan indo ta'alam rahim alastu bi rabbikum masuki rilebo na linoe melo imite puang Allah Ta'ala makada he ataku mupadu pa mo pagarojan cimu. Jadi itu nomor di pak bu ifadu pa mo pagajanci aga na tanran na ate na rekko na fadu pa jancina ningerang jancina dua mitan ranna pak bu makareso pigo isinin na perintah na Allah Ta'ala makareso to ninirwi sinin na papesangkan na pong Allah Ta'ala ye ko ang kamoy ropa ti makareso ki pigo i perintah ninirwi na pesangkan berarti itingeram mo itu jancita berusaha. Ya to naron nangeng kaparintang kalarangan, ya na tumatu pa bu mancaji bokong mati lanjutkan perjalanan. Nasuruh ki mas sempajang bokot tiro. Tene asal perintah. Nasuruh ki mas sidak daripada tak rupa tau bokolak dak tiro. Iya. Nasuruh ki bimbing daripada tak rupa tau si pakainga ki bokot tiro. Semua perintah dan larangan Allah hakikatnya bekal manusia untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi mesti engkau bekal melo ilanjutkan perjalanannya Pak Bu. Nasabak setelah alam dunia engkau siriaseng alam keempat namanya alam kubur. Ya kopite kalak bonna gorona alam kubur na sangitawe neikia tania yero hakikatna alam barzah hakikatna nasaba taniana kasara'i siruntu malaikati. Itulah tadi yang namanya ruh nafsani yero ang kajanci si bawang Allah Ta'ala. Jadi nareko sakaratul maut ita emelo ita malalak kuburu mesti ada bekal tanya maka datama pilalak kubur na pa ya kareso ang bokon na okay linoy ya kareso ifabu aga na bokon na sakaratul maut aga na bokon na sakaratul maut pabu supaya di na to masisa ya kumelo ki lisuri pamasina pong Allah Ta'ala. Nasabaan karya sa suro na Allah Ta'ala dena wadi kisapa salaing po dari suro na Allah Ta'ala. Maka dari Nabi na guru ki Nabi tairobokon na naserekom mangideto masusa na reko angkay pole al maut. Maka dari Nabi tar nasi diriwaya akhbarani Jibrilu alaihi salam anna la ilaha illallah unsul muslim inda mauti. Angkai Pak Bu Jibril polis dupai nabita. Maka de Jibril yero kalimah la ilaha illallah si kanjak-kanjak na bokon na rekomelo imati si di rupa tau. Si kanjak-kanjak na isi bawang na rekomelo ki mati. Jadi ya ko ding igi sukmi meniru Pak Bu la ilaha illallah. Syariare ni tomatua to pandrita Pak Bu iye mana rona pasang
Iya, pemegay mi manila ilaha illallah. Nasabak tanyapa tu baraka ni la ilaha illallah. Iya. Capa na bawa temati na tapu la ilaha illallah maka nabi tak dakal al jannah. De na tangay maka aga pura na jama. Yang peti capa na madani na tapu la ilaha illallah. Lisri pamasin na Allah Ta'ala maka nabi tak dakal al jannah. Iro baraka na la ilaha illallah. Iya. Dega mulai tangki siren sampai makan Nabi tak afdaluz zikri, seafdol-afdolnya zikir di antara semua zikir eganna zikir tepu-tepu lori Allah Ta'ala. Dega kala afdoli la ilaha illallah. Maka untuk ye bokong pak bu upasang artina upasatori aleku naserekom mengi igesok iru la ilaha illallah. Aja aman ang kamakada hawis setoni ustaz pura tapadanga milo tu pahamate ubacay. Ta coba mo ipa. Ta coba mo ibu. Iya. Paling makadami lalai den latu. Iya. Magi na suraki nabita pa biasa ye capa lillahi serekom mengikar angkani almau taselaki tetap metu ye tak biasa ni capa lillahi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ye ko capa na la ilaha illallah. Maka perbanyak la ilaha illallah. Irbukun napabu sakaratul maut. Yang kedua bakal yang diajarkan Nabi yang kesedih doang. Allahumma inni alal maut wa hawwinhu alayya. Allahumma inal maut. Ya Allah, tulunga kasih nareko angkai al maut. Ya kom miluna mati tatulunga. Wa hawwinhu alayya, mudahkan aku melewati al maut itu. Kode tu le bahasa rana mak bahasa Indonesia ni bu. Kode tu le bahasa Indonesia bahasa Ogi ni. Kode tu le bahasa Ogi bahasa Perancis aga yang penting. Iron niata maka de buat tatulungan dari kongke al maut. Terbantu ka mudahkan. Yang penting niata iro titilau nasan nabita. Itu saya na pak gure toriolota pak bu. Angka tu biasa pak dongan na toriolota. Maka da pung. Ajak kasih talai tarota-rota narekode panama pacing. Jadi ini doa husnul khotimah. Jadi nilo ko pong Allah Ta'ala na serekomengi dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mak bahasa ogi tomiha. Kada to yang kasih surata mak bahasa Arab ni napa nasepat doang. Iku mak bahasa ogi tanya. Iya. Intinya iloko pong Allah Ta'ala maka da pong aja kasih talai tarota-rota narikode fanau facing. Itu yang diajarkan orang-orang tua kita terdahulu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah sakaratul maut pak, berpisahlah antara kasar ini dengan halus. Iro nyawa tak nange. Masuklah ke alam barzah. Siruntuk ni dua malaikat namanya Munkar wa Nakir. Di dalam kubur engkaya sengi tamrinul jawab Munkar wa Nakir. Tanya jawab Munkar wa Nakir. Engka nagatolong kisi-kisi nero bu. Engka tu pakutana koro. Iya. Iro kisi-kisinna marabbuka naiga puamu. Madinuka, apa agamamu? Engkau makada ma kiblatuka aga kiblatmu, ma imamuka apa pedomanmu, apa imammu, man nabiyuka naiga nabimmu. Tesemanan ni gero bu, pak. Tania yero, iro jawab imatu yaitu pak kasiwiata tajamai rilino. Contohnya sempajal 5 wattuta. Namo dia tasapa kisi-kisin na pabu ya kota jagai 5 wattuta. Malomoto tabali ropaku tanah. Nasabak sinine ropaku tanah. Angka mana ngirilalan na sempajangnya. Makutane Munkar wa Nakir marabbuka. Nahiga puamu. Akka siyaga ita puasan na puang Allah Ta'ala kumasampajaki pabu.
takbir ki Allahu Akbar, rokok ki Allahu Akbar, bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah, sujud ki Allahu Akbar. Tita pugang kana malomo namo dia kisi-kisi nama kadaki Allahu Ta'ala Rabbi. Puang Allah Ta'ala puaku. Aga si malam aku tanah. Nati utapu. Kemudian makutana si makiblatuka. Tomas sempajangi mimisangi kiblat pak. Ya kode na kena sempajang liwar jidan nabali. Ke aga jina masuk ya kiblat. Iya. Maka mudah dijawab, al-Ka'batu kiblati. Ma imamuka, ma kitabuka, aga kitamu. Rilalanna sempajata pabu angka ribaca indokna akorange. Iya, maka Nabi Ta'ala salata liman la yaqra bi Fatihah. Dena sah, dena terima sampajanan dekorga Fatihah na tauwe. Na indokna na ibaca gangka na malomo ibali si makada Al-Quran kitabi. Man nabiyuka angka rokon na sampajangi de na wadi largai salawai lori nabita. Makanya mudah lagi dijawab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Sinin na irong kemana ngiri sampajangi. Namo dene yoki makana marab buka aga pa agana balinda. Jadi itu diantaranya kisi-kisinna narekomelo ki menyamas siruntu mungkar wa nakir tajagai bawan ni ero minimal 5 waktu ko de tulis sunnah-sunnah. Kemudian amalan supaya tidak dene callala kuburu maka de nabita man qara'a nigi bacai surat al-mulk. Surah Al-Mulk, surat Tabarak, 30 ayat na yeropa bu dena mega tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya 30 ayat. Maka dena bita nigi baca kulla laila wanni pa nasa nabita lam yadurrul fatan de gaga susay na rekota melalakuburu ye ko macipi tapa masaginay ye ko mapatangi tapa matajangi materangi nasabairo al-mulk surah munjiat asanna surah yang bisa menolong memberikan syafaat bagi yang senantiasa membacanya tiap malam nasan nabita. Jadi 2 bokonna pak. Pertama jaga sempajata terbaca setiap malam al-mulk. Iya. Dia tu nama cawe. Okay. Apa napai engkau pasidih setelah barzah engkau matu akhirat. Iya. Di barzah setelah matu Pak Bu, setelah nantinya selesai urusan mungkar wa nakir, yang ketiga adalah angkayasang al-muksu fil kubur, matajang monro la kubur. Jadi sininay rotau mate Pak Bu, kemana mau pitu di barzah? Angka siratu tong sisap butong, angka mana ngimatajang rilala kubur. Semua orang-orang yang telah meninggal semuanya masih di barzah. Nasabak Makkah sama mana matu ripatatong ripadang mahsyar. Natanya buat tuna. Jadi engkau menemu di barzah. Nah iya na rekomata jang ite Pak Bu mesti engkau bokong. Tidak mungkin duduk-duduk saja. Mesti ada bekalnya. Maka apa bekal menunggu? Maka dia nabita idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Yaku mate ni rupa tawe patumanan ni amalanna kecuali telu. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Engkau masih gi sedde bolata ko kampota masih dekkaki. Selama ripake yero masih ge maka siwia Pak Bu namo angkani ko barzah maka mengalir terus pahalanya, itu namanya sedekah jariyah. Engkalalam masolang idi pada cengiwi selama nolai tayro Pak Bu namo angkani aku barzah illa ritarutu apalanna, itu namanya sadaqatin jariyah. Angka sikola ibangung masumbaki selama ipakir sikola namo angkan ilalak kuburu tetap mengalir pahalanya. Itu yang pertama kata Nabi sadaqatin jariyah. Kemudian yang kedua al ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
Cede gi mega gi fat di sengeta tafalat tukang iri pada taru fatau. Contohnya Pak Bu, ya kota Pak Guru teh mak jinni, selama mak jinni irtawi lolong toki apalang. Tapak guri baca Fatihah napalai selama mas sempajang yang baca Fatihah terlolong top palang. Itulah ilmu yang bermanfaat. Namude ni gagal ilolong to apalana. Yan tu na pinareko ang kaguru Pak Bu megalak datu barakana. Iye. Iye ko napake mo yer murina. Iye miha ko de gagal murina pake ay. De gagal latu. Iye. Yang ketiga adalah al-waladun salih yadaulah. Jadi ana tu napi Pak Bu ya kong kanata si di Pak dong atau Pak gurangi Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Na sabab mage Pak Bu cilaka ngapa idi mak jijireng anata. Pitu 10 anata namo si di de toga mingerangi. Namo si de toga galo sirki buruta. Namo si dia de toga kiring apatia. Namo si dia de toga ga masidakan aniakan untuk idi. Allahu Akbar. Egana anak tane ke diga mingeraki. Iya nana satorelo tak tahu kasih hasil ada. Toma tua kasih hasil ada. Makanya kalau kita punya orang tua, ajak lalu talufai. Ya kulli suri famasina fuang Allah Ta'ala. Ajak lalu talufai toma teta. Telo do ngengi, tas sideka ngengi, tabacangi akorang tania kangi baraka na yero akorange. Nam magi-magi mancaji baraka illatu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terakhir nih Pak Bu. Terakhir yang kelima setelah barzah. Engkaya seng alam akhirat. Jadi upakolingi. Alam ruh nange. Kemudian alam rahim. Kemudian alam dunia. Kemudian alam barzah, alam kubur. Kemudian terakhir alam akhirat. Nayatan ranna alam akhirat Pak Bu diabadikan di Al-Quran. Akadui nawaru terumpe na malaikat Israfil angka terumpe sangsakala tania patok lupuna. Tiupan pertama maka hancurlah segala alam semesta beserta isinya. Hancur mana dega gemonro, hancur semua. Tiupan kedua, dibangkitkannya seluruh manusia di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Ipatattu mana ni teh? Naya ya rota ipatattu pa uma dupa-dupa mo dilena. Angka ipatatong maliwasang materu. Angka ripatatong ti madaka bawang. Angka to ripatatong ripadang mahsyar di gaga kasih pakaian na. Aga na pigo tu narilinor nakor. Maka inilah yang diajarkan Rasulullah bokona na serekom mangideto kasyasiri padang mahsyar. Maka day nabita man at'ama lillah at'amahum wa man kasa lillah kasahum wa man saqa lillah saqahum. Maka day nabita nigi magala mapanre riwatuna tuori lino na panre pada na rupa tau lillahi ta'ala ipanre ko puang Allah ta'ala padang mahsyar dena maliwasang. Waman sakalillah sakahum. Siapa saja yang memberi minum sesama saudaranya ketika hidup di dunia, maka diberi minum oleh Allah di padang mahsyar ipinutoy ko po Allah tari padang mahsyar di na madekah. Kemudian waman kasalillah kasahum. Siapa yang senang memberi pakaian, nalengi pakaian ripadan na rupa tau. Contohnya Pak Bu idi, angka pu imang, liya kumelo ki makasing, talengi lipa, talengi waju, talengi songko, napake makasiwiang, selama napake makasiwiangnya lari turi di apalan na. Aja na to masekilada mana je. Iya, aja na taliwa untuk idi. Iya roga mata na suruh ki mak beris itu ngana untuk idi mi. Iya na tanran nah. Iya. Maka siapa-siapa yang senang memberi pakaian ketika dia hidup, maka Allah Ta'ala akan memberikan sebaik-baik pakaian ketika di padang mahsyar. Matanran na sanabita tahu magala mak beri pakaian. Wih pada arungi pakaian nari. Pakaiannya ada yang emas. Saking
barakane rumah bere. Jadi ro talue Pak Bu ye kutiaki madakka maliwaseng si bawa dega busanata, maka amalkan yang 3 itu kata Nabi kita. Kemudian setelah di padang mahsyar Pak Bu, engke siriasa hisab. Lai bilang mana ni kegay matana, ja tak decetak selama rilino. Ibilang, dega lolos. Namu maka cuboy na runtuto po ang Allah Ta'ala. Tidak ada yang lolos. Dihisab. Siaga igan orang parata. Pekogi carata lolongan nyero orang parange. Siaga otota. Tapake gunalokege re otoe. Semua tidak ada yang lolos kalau Allah Ta'ala menghisab. Makanya Allah Nabi kita menganjurkan perbanyak berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Pong yeko ta hisab ka ta polomolomoy aja nama susah. Apa dia to lolos. Iya. Setelah dihisab, pindah lagi ke mizan. Namanya mizan lai timban nih. Kege matana, jaya to decenge. Yang mana berat? Kebaikan kita atau keburukan kita? Setelah mizan Pak, kemudian yang terakhir itu ada namanya sirat, jembatan kuni capak nih. Ye kupuran yola ye siruntu ni pong Allah Ta'ala. Setelah melewati sirat, maka kita kembali kepada Allah Ta'ala. Makna dari wa inna ilaihi raji'un. Neke napasang ito panrite duon rupa carana ten rewa nange. Engkan rewa ririona Allah Ta'ala nalolongang ni suruga papinya mena. Engkan rewa ricaina Allah murka, maka nalolongang riasang ngiranaka facalana. Itulah makna hakikatna fairoti tapue inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Boleh kiri Allah Ta'ala, nataro kiri alam murru, leteri alam rahim, leteri alam dunia, leteri alam barza, leteri alam akhirah, na penrewa lori Allah Ta'ala. Itulah makna inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Na magi-magi ang kamana ki japui Allah langata, maka dah boleh kiri Allah Ta'ala, enrewa kiri Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita menutup pertemuan kita ini dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Na magi-magi ya dapuda pungetai mak barakai. Nasaban nafasang ito panritata romay makada. Narekoyetu umma selenge. Si ada puda pungangi makatudangangi ganai patapulo atau lebih. Engka tu seddi toripo jinna Allah Ta'ala. Engka seddi wallinna Allah Ta'ala. Nekia Pak Bu aja na tatanga isi dape tak makaratan niya to gaji wali si dape kue. Nekia ta yakini maka angka tusit ditoripo jinna Allah Ta'ala yang hadir sekarang ini. Mudah-mudahan beliau juga ikut mengaminkan. Sehingga sininna yaroyillo kofuang Allah Ta'ala. Maka semua akan makbul dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu muhitum bina. Allahu ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihatu li ridaillahi ta'ala wa li syafaatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa karamatil awliya was salihin wal ulama wal amilin wa li jamil masyayikhina khususan ila ruhil marhumah شو لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى ولدينا ولجميع جدنا. Kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh keluarga-keluarga kita, leluhur kita, nenek-nenek kita. Ala hadhihi niyya syawlillah lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام هي حتى مطلع الفجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. صراط الذين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan mohon disempurnakan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.